Kardom pini karbi Anglong Tv9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupanil. Pini berta thandang nelimen mirdan phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanitha. West Karbi Anglong Jinthong constituency Hemari Hansia dukana long penosumar bahini lak thomatangka kachonghu. Isi ning kachibi akenang son kachong hupen kupia le longji lake radakang sai lapen hemkang sam kidam nang anvelo lapen ki non malom alsomar apia po atum kachilang akenang son jong sigian ki methan the pulote ibrang thitana ki sung phonang kokte lasi osumar apia po tum ning kachibi akenang son Son CBS Karbi Anglong Jinthong constituency ke parlo rongjang phongalong idon Hemari Hansia kulada dong pen ningkan krehini asomar bahini jerpopo lak thau matangka inponde tangsukang hua tum lake Hemari Hansia hem kidodun a hemauso Thomas Hanse sang pi klinik timupi asopo lapen clean pangcho asopo pen banghini si tangka echong ponde sidame tuwar dambom una hosi inut aphan nebdun cheksi banghini aphanta nebdun longbo Sistem ibirta kita bom unang hut aja hakatangka ke long nilan. News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News. Eklen vera bang benang mati ho. Ini tu mah. Ane lah ko ano kanto yang bisa ni. Kanan tengah huda mah. Kalau mau dolang mah. Sarkim mo dak sedua. Langan jok jok ieu. Am tereng mala. Sarkim long lan dola. Kanang lo ngomong lo. Huda sang mati. Non harong na polang ko ha. Nang theng dam na hatata. Sini lo. Kalau batang sampai sab. Keroni buguri khada long aron repensang tiki pon kang huchimin me pin anpil. Nijang Karbi Anglong lakhan nerkep kupili constituency ke paru Keroni buguri khada long aron repensang tiki pon kang huchimin me pin anpil. Nola puson sang tiki pon kang huchimin me pin ki pon long ke Keroni ranks forest atum amegjang joyloma mate latum arlopen joy pen kachirab dun dukok maputa matha damimi. Kuna loki ponji kuna da sang tipuke larba bua sang tipusi nang thandul lapen chalan do mapu arju pona hutke chalana we pusi ninje pon lapuson chalana we pin ajo anarlo ponlong berke ingnam rai kom sai ki atum amegjang joy jai maputa matha damimi lasi tractor registration number lake AS023750 lapen ihuma tractor banke kaju amar registration na number banke pangchek ponlong lidel News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News itu kar bali hai লাল বাবু আজি এতিয়ালে মানে কিবা চালান আছে নেকি চালান আনিব গৈছে না কি কৰিব গৈছে তাৰ ঘৰত গৈছে আৰু এতিয়া কি এতিয়া আমাৰ লোড কৰিছে লোড কৰি গাড়ী ৰাখি দিছে ইয়াত ৰাখি দিছে এতিয়া ক'ত লম ইয়াত ৰাখি দিছো চালান পালেহে ল'ব চালান পালে ল'ব ইয়ে চালানটো লৈ নচোন তেনেহ'লে লৈ আনিব না কি কৰিব এতিয়া মই লোড কৰা মানুহ লোড কৰি দিছো আৰু ৰাতিটো কিয় লোড কৰিছে ৰাতি আমি বৰিং বহা আছিলো বৰিং বহা পাছত টাইম পাইছো লোড কৰিছে তেনেহ'লে এইটো দিনতে ল'ব লাগিব এতিয়াতো চোৰ কৰা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চোৰ ভাবক বা যি ভাবক এতিয়া মালিক তাত গৈছে কি কয় আৰু হ'ব তেনেহ'লে মালিকৰ মাতক অলপ ৰখিম মানে এতিয়া মালিক মোক নমনা তেনেহ'লে কি হ'ব আমি কি ক'ম ড্ৰাইভাৰ আহিব দিয়ক মালিক আহিলেহে কিবা হ'ব Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi